Umonan iti magisusuay katapurimanan toriri mo lutaw sindualan kada katongo haruson lihon haruson lihon nong gitambalut Yesus kasasarit korong momodumi ay soko irat sinunundaw kadang ketongo Yesus nasondihon masuk teko sumuna kosoro toko dinangantakan korun ginaw ilpong sara kada katongo haro ison dihon haro no gitambalut Yesus kasasarit korong momoduli ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nasondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong momoduli ay soko iran sinunundaw kadang kotongo Yesus nasondihon ay soko iran sinunundaw kadang kotongo Yesus nasondihon kadang kotongo sondilo di Yesus. Kaya sanang sabon kanang misisa ta kadisuang sambayang kinarahingan di abantog kasabon na bayno kung sikaw to kapag yampay kasarik payahay hali piyadot ay nakalanot-lanot tempo dahay nga kung sikaw to mantadot kasiwatan iti kano kasarihan magisiso isuang dot kabaktian iti na sambayang dahay isuang aran ni Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabarsakod asanong kasanong badid dun yun mabarasakod arat di kasabon di ba? Asanong iba kasari bagi? Aya. Sanang kasabon kumadati din sana no kung sikaw to hali piyah dot naka tangko sa tempo dati nga kapag yampay ta kay kasari kapag yampay di kasabon na ba no nga tadaw da swab hara kasari ke bahay na napadadi nga tapat kapiham pagumbalan da dat ay live Facebook nagi live YouTube nga uming karakata tamo da karanti dahad mantad pa dit sa depan kanihap gisam di pukul 5 pero minit di tenu de haron lagi ming karaputut haron na to 5 minit kaulay 5 minit aiso 5 minit kaulay 5 minit aiso harom aiso okay? Jadi kung sikaw to hari kasiwatan dati nga suway
agangaw-gangaw din na po si katanganak eh. Agumudit sang kariki kinanga ko na hit pag-isisan natin kaniya nga agumudi mong kuradhak kan siyaw na pada kayo nga itinagitanda dat itinapasiaran dati nga secara langsung magi tanda na po nga nuno na po iharo itsang uni-uni orang rati na po di nga siaran langsung. Okay. Megal didit ako piyo asihat takan daway no nga mahanto ko na po lagi. Kuman ko na po nga yo didit susuhay na araraw to ko na po gi. Nakumbahan ko piyo. Kay bay na po nga nukalo. Kono poinggoyo dati tongkop. Sa kira na po may rilik. Asapo to ko na po. Insan no, waya ay nga tangkop na pa irilikon ki. Umbala pag isa sangulon. So sangulon ko na po, hopad na pag yan datulunit, insan da tagumo ki. Sa sangulon ko na po, ing hopad ka piguli, tangkop na giwaya ay di hopad datulon. Jadi, kung sikaw to, asapaw to ko, sira na po asapaw to ko, nga ino po itangkop nga agayo. Pwing ka, nagid sira, retanat ko mo yun dat pamasuan, ki? Maningat, pamasuan. May napasuangi tanggom-monggom, asan taunan ko magandad nga. Kulam harasuang, ki? Nga, may na po suwangi tasapaw. Doon na po nahupot tadawam atok. Kung kabay nga, gumo na matigyahit, layo barus daw, ki? Jadi, kono pahinggayo takotangkop. Bay na napati nga itin pa pelajaran dati nga ay pinengguas dahilod kisah para rasul 15 ayat 21. Tinapa minaboras nga may galit eh. Kada ako kinangala sang karit-karit eh. Sebab mantad pa di zaman dilaid ila na pa hukum Musa nga numan pailo dahil manikid bandar gisam bodendo hukum na pati nga man kasari palambusa dat manikid sabat dahil walay sambayangan. Nagumuli sa karit-karit. Tanggam-anggam mo pala nga ipamasuhan dat akuri ba. Ngano na pa in time irad na kapit tanggam. Kubasan pa nga ipamasuhan tangaragang ba. Okay. Jadi, mantad na po di laid. Impun na po. Hukum Musa kapag imagi. Mantad na po di laid. Nga ilo na po hukum ilo. Nga man po ilo dahil manikid at bandar. Akan nakahilap manikid bandar nga sampai sekarang rati na pula nga gunaon dati dat gisam timpo dendo ilat hukum ila. Okay? Sampai sekarang ka. Kamuin na pa nga takoy natangkiada nila hukum. Kaya nununo ngay at hukum Musa. Iho nga ako'y kahilam nununo ngay hukum Musa. Inapahit naroitan kay inaroitan. Ako di nakakaji am nuno ngay la hukum Musa nga. Iho nga ako'y abiliho ako iti. Minogoman pangay gulyo kagod balajar mangintang am nuno. Nuno hukum Musa ka na po. Tok iho nga ako'y kajawab, ako'y kasimbar. Kumbala insan dat harasang ulo na pangkot ba mantad dat Indonesia. Pastor John Nilubis. Nakurah tu sera na pad harakumpulan nga hirido nga rikoho. Moda siya ko sualon.
Iya na pati mo ka computer hatut ako soalan uhatan na bagi. Milawang-lawang ako dakoy kailan mo pasimbaran. Iri pagid heri daw ringan ko. Iri ko. Pastor Johnny Lubis na ko. Kaubasan no pakot ba? Manu halid dit tangawlon. Hinan ay lano pa dahara mo sitar. Ini masitarat ngon tamo di siyo. Iwalo. Haran ngaw ko sarita la. Kulong otapot. Kotbah na kay siya dilad PMC. Tamparuli. Isay hopadam duo ngaran da murid Yesus. Uhata na di masitar. Masitar nga kapal. Tapot ka rin. Saya dah kau hilang PMC sino mamaya. Iri na dah pada si hela dah ringan ku iri ko. Mada akun uhatan. Tu uhatan kenapa? May napakiting ayam ki. Kakuan na po nga. Ako iko saro. Sakir na pad uhatan na aparlo pamangintang hukum 10 ako ikapal. Kapali nga magisa samputul. Jadi pengkukura diri. Asalamat itu din. Kahapal pa nga amo. Right na pakahukum Musa. Inapahit ay lahan dati nga inapahirid kamayan dat tabut perjanjian nga hirnet 2 lobatu suway kayri har nagikadaw tit kamandat hukum Musa. Ila na pot hukum Musa. Weh, mamigangaw to madila tanak nga kada pay gaya daro hay. May padisyon la tumboy o. Siyaw daw kayo. Okay. Haro di iklan gitu. Minum pula. Okay. Tumanod na pa dakon nila anong nunu na hukum Musa. Inapahit dati kasaruan na araytan nga hukum 10 lagi. Ipe hukum 10 nga ay kangamot pamarait dati tumanod na kapyad lang kitab. Kon ka hukum 10 at pinamungaran nuno. Hopo da boras sa kinarahingan ka. Keluaran 20. Hopo da boras kinarahingan ka pinamungaran siya gi. Kon ka hukum 10. Ka 10 firman. Dahan na pod ay pengertian nila hukum Musa nga akan ka ila na hukum 10. Ka 10 firman. Nga i-hukum-hukum tay ka undang-undang di kaubasanan dilo dit antakan pa di zaman Musa. Iyati nga haray hukum. Manikid dat bandar haray hukum gi. Manikid kampung haro hukum. Undang-undang man dati undang-undang o sanang marati la. Manikid dati iyati pia sendiri nga haray undang-undang dati. Iyati haro undang-undang sikulan haro talun-alun haro bandar pia nga haro kampung haro undang-undang. Jadi manikid no pa di undang-undang idi nga haro kamayon. Numaan pagi pasurato do hilo nga haro tamodon. O kan ikawinan sa ito modom
it ay so kamoyon har na po tambo doon nilat hukum-hukum boros kinaringan undang-undang di numan patahako kumana di. Okay. Di antara na po dit hukum Musa borosan natin akan kaila hukum 10 lagi it hukum teka undang-undang gipinatumboyo di lain hindi atoray sa ilam nunungay ki sa kira na po dit anaro pati timpo dati nga insanta daw man padi ukabo kago hit pinintulis di laid mangilad hingga nalat hukum Musa undang-undang Musa ki man ta ka naginda imbulayay jadi sekira na pod harapan dati dahara kasiwatan insanta daw da sumano manin da dati imbulayay nuno nalat undang-undang Musa di haro. Okay. Tumanud da pod di dahod nororongaw kung nagimati tigi apa na ilanam atapot tu sakira na pod atapot ko piyo nga inapohit panambarasan to kadi nga mihampita ayat. Okay, contohnya sakira na pod kangko tumanud da pod di dahod nororongaw inapoy hukum buku molimo nga uramaton na dako malahing ka ayat na po nga hodid kaluaran 20 ayat podam 2 uramata na dako tapa tina do kayo moit anarup surupu do kayo dahilat tanak di pinatahak kinarahingan kumado kayo iri na kamondat warut point tapot kapiyo tu borosan ku hara ayat kamoyan dat magonsot tiba ditit ay sa pakitanan kapit ayat ki iyati nga asaro ni gatid di kadhilo kitab kadati ay elanam harakopyo kadhilo kitab bulit iyati ka ina pakaguhit asaro kunod orang nga tumanod na tulisan doro nubuat ka nga kayo maailanam hingga kapyo muka surat nunu buku kana po dati to milawang din ay di atau pa to mahara kapyo gi kadang-kadang kat pamusarahan na matu dati ri asaro ako secara pribadi lah asaro ako ragu-ragu dat harni mo borosat isuang pod alkitab nga minaboros ti ka teko tumanud ng patulisan rono buat nga miyagaliti ka ired kamon ko secara pribadi asaro ako ragu-ragu korongo di tiadi kasaruan di tiadi nga tama masitar dati nga yadi labi pa di dati ki tumanud pa kitab poing ka nga ay may lanum otopot buli jadi daro nang kapitid di nga ako ni ko paingam kapitid di okay ako na po ka iya di nga tumano dapat tulisan rono buat ka iri nga to kailan mo tapot kamo okay jadi sakira na pod dati dat ay mangimbulay milah na po ham kada na borsat tumano dapat kitab ka isuang na po kitab ti ayat ka maro kompom ko piyo nga aduyaan ako minamit ta kay gadit Tuhan Yesus ba no kadit Tuhan Yesus sa tinumagwang girogon sayra na pod ay naidiragan umbalay siya antakan dit hilap padangguron sa apo na di kinara Tuhan Yesus sirogon no di pinanimbar siya kanawa diragon tanak ko na pa kinarahingan suho dala watud sumiliruti ka
Nu kadi simbar Tuhan Yesus. Simbar Tuhan Yesus, Lukas 4 ayat 4. Haro motit nako tulis ka, haro nako surat. Tulun na po nga akon ko po yung pasi, miyampad roti, no ka. Iyati na po, tulun na po akon ko masi, mantad ko takano, no kadati. Haredi ka ni habo minuhat tila gurup dat waig na to ko piya kapwasyan katagit ako gi. Tok kay kada ako na dami ng buwaig gat gisam kakadhila o waig tinantakat ti. Akurangan no po na sumakit to. Kumano po nga secara dunyawi kapwasyan dati lawaig. Ako ni manda kahilaw. Kobasan na di gambar-gambar kita ko nga gisam bahila iway gatilo dapat tulisan ay elanam hilo ko hiti gi nga turo na pod piatus ka turo na pod kawalo na pod akurangan na po ba haroy mo borosat hari lagod ko basan na tanganak kot ay minumbo walo agalas nga daw ka. Nagit karikot dit talo na hapad taon ko kaylo ko nagid nakura to walo galas. Tumbayan ko hiti nga agum ngita kaylo nakura to walo galas at paling kurang inuman gi. Hata ka na pa kaylo may pambasa di bukod 8 rasya kesehatan. Intangan ni Bob Air o kita diri. Jadi aiso nandet kamu tidhilad 8 rasya kesehatan ka. Nga tumanu dapod Bob iati 8 rasya kesehatan. Tok iya di maru da saro ko piagi. Walu waig gamang ko di nga hukum ilo waig la bagi. Nakura tu walu galas. Tumanod na pod panambarasan nga iti na po tinanati oporlo dot hopodom mapatagalas waig sa nga daw. Ilo na po hopodom mapat nga isa na pagalas nga sukatan na po nga 250 ml. Aromasis. Okay, tumanod na po sukatan nga 250 ml. Ina po ay mineral takoro yati 2 galas. Na bay no naghin na koy lagi. Jadi nakura tu hopo daw 4 galas. Tumano da pa kagad kajian nga itinapatinan natin nga upload hopo daw 4 galas nga daw. Irinay hukum da tinan. Tinan nga hari hukum, hari undang-undang. 8 galas inumon datit iway kaubasan. Kon kay house, ina pa'y 4 galas nga ano dati mantadit makanan dati. Jadi 8 campur 4 12 galas tipo siyo 12 8 campur 4 12. Jadi 12 galas keperluan 12 ke 14 may nasala na matiri hoy. Okay, nakura to 8 galas, 8 galas supply man tadi inumon dati. 4 galas man tadot akanon dati. Jadi sekira na pod puasa ko nga minum obianit 4 galas. Ako na po makan kumano po nga 12 galas waig inumon. Tok aduh ya ndadid di bahagian dat pakar po makanan. Okay. Jadi kano pa di Tuhan Yesus sinumbar nga haro no katulis ka. Aduh ya ano ko iri no katurunan ta kumutigad kinarahingan iti. Jadi iyati di nga miya galos ya kadaw haro no pa isimbaran dati nga haro no katulis sa kitabot iyati. Nga haro kasari nga haro pagapilan nila dilo.
antakan na pala zaman Yesus haroy ti kitab nga akon kami galit ti kitab dati dodondo ti dia kon kami galit ti iti na pagya kitab dati ti dondo nga numan na pabuko numan ti mungo ikamanda ng reset compile inapay na rangaw-rangaw ko kitab inapay natimpunan nagid minani mong suwangit ti kitab ay sa ilan na ipingkaduto daw di ang pasaraw ko pa di lahid kitab no ay sa tinuman pingkaduto asampay na po ti kitab buti ay salat ni pingkaduto yun lo di isay na ko harap pa yung kitabo iti ay sa ilan na pingkaduto ang asampin matitulon dilay damong kaba kitab Matius kaham tok aga dohinggo paing kahilo di kaya ano pa nga tok kitab Matius na ukaban yati na po dundo kitab Matius tikido nilunay pingkodutod mantad pedlo kejadian tahu-tahu dili perjanjian lama kitab perjanjian baru kitab Matius mantad perjanjian lama Samuel raja-raja Tawarik hingga jadi kitab Matius ini Mazmur Amsal Kidung Agung itu na pisuayan dati idiladam idendo lagi dendo kitab Matius kam tuduan na pula kitab giyo di akaul ko apurimanan ko mati kapili tampinat iyo lah magihumba ayat misuay na dit magihum kad ayat at ihiti kitab iloho dit ilat handphone misuay pagigihum natin ayat nga akon ka iri na ihumon mano na pod gumuot ay pangilaan dati ilaboras kinarahingan suway ka ihumon dati ayat at tahambayan dati ayat ta suway dat mambasa tok iya di na po pangungukab dati la kitab nga gumuot ay lan to ko secara pribadi ino po pansikul padhilod politeknik di laid nga harga sikula sabati digi santab na pa di ayat ukaban ko na pa mambasa ino pa sikula sabat ano piya intangan nga ay lano monorita hinggo bayan na po bayan ko rabay na may napapakina ngodit ulasan dat tangolun karikat lagare jampay ka kanati ay elanang paintunod ka pwede sikula sabat nga ay ako man napapasalam mo intong nga mila na pam inapay panambarasan dat contohnya internet di nga ay kajian tambahan no dati mila na pam inapahit tapotan ka dati nga belajar to ka sendiri ubah tok ko mo buli pangangad tila kitab ay hinggo to na di hoy dalan gada kayo mo na potot mangintang gat ayat-ayat momit gadi dan Yesus sa sikil ada tertulis ka to kayo mati pausawan ka ada tertulis ay elan ng pentopot ka harapain tulis jadi hukum Musa niba nubas di senda mo di milos sa tanga jam lagi hukum Musa tumanod da po da kayo it asasaraw paing kukura ti kamanda hukum Musa suway kay la hukum 10 it oratian dati gumu mati la hukum Musa mantado po kitab Kejadian nunu kitab Musa iri kitab Musa nga ako ikasaro nga mantadi lago datang anak
nyanyikanlah buku Musa, Kejadian, Keluaran, pirahiri. Saropa dati lagu nyanyikanlah buku Musa kah. Ati nga yang manok bagi hati mo nandigat ako ikay lo. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nyanyikanlah buku Musa, buku Musa. Manandigdibay na. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kelima, buku Ulangan. Hiri kari, naliwa. Tira na din na po taon na manandigid di lago. Oke, mantad dapat kitab Kejadian Ulangan. Hila nila hukum-hukum musad o kita dati. Saira na po na karikat Tuhan Yesus. Ngayon na didit tangolun tiso isyo. Igitay nila sa ulo na tandu. Ikomandat perempuan berzina. Tumanod na pod hukum Musa. Iti na po tandu iti berzina. Isiya na po ang pimbigadan daw atod gisam apatay ka. Kumbal ko'y mamigadat akan piya katulon. Tulanot. Tok, kandas din ako asasa nang ilang mamigad. Kumbal ko minamigad dat tamumuhaw ki. Gisamin na ho yan ni tamumuhaw. Iyo nga gisam na ho yan. Ako'y nakapatay. Tumbayaan ako dat itinapakaman pimbigadan ng baka naman ti kaasonang ki. Bigodon ta ka nagibantal da tumugad-tagad arwal na dawlo nagidiman pimbigaday wato tokay secara manusiawi iatid doon lagi hata kay kasapo mamadumpaw tulun gisam mapatay nga antakan na fodit zaman diyo lo ilo na pot hukuman dat paindalanan nga pimbigadan na watog gisam apatay. Ilo nakamandat ay hukuman dat tagayo. Stefanus ay landatid isiya na poham numani siya pimbigaday watog gisam napatay. Jadi ay landati dat ay iso na pamantad nila hukum Musa nga ilo nat pimigadan wato gisam apatay. Sayra na po nakarigat Tuhan Yesus nga naididila umbalay. May takay siya tiso ka. Ipagilitan dati nga asaro manis ki magumbal. Sayra na po ari kata si kula sabat no kadati. Harodi tuhat ko ka. Pagguhat ako na. Nga, ina pa'y pangunguhat dati di. Tidak samastinya. Dat, ato ko kailo. Apan na po ko, ato ko kailo. Mangimbulay ito ko. Dat, perbincangan. Akan na po ko mangimbulay. Manis to ko dit. Hinan na pa'y masitar. Manis to ko di masitar ki. May takaday siya tiso ka. Iri nakalabihan na haray si kula masitar. Kada ako ngay panis doon. Ako matiyati kailo. Sa kiro na po, tisan ako na kayo mamutong. Mila ako eh. Nga tisan ako na po baras kinarahingan. Ako mila. Magano ako patimpo. Dat mangukabat kitab. Mangukabila tinulis-tulis ngay manimbara ko nagi. Nga, mamutong na po. Wah. Nuno na pambubuyok na ko di. Pambubuyok na ko lambaga.
Wah, hindi po po ilalatan ako tok pula na mo mati ka. Mamutong na po, nuno na pambubuyok na ko lambaga. Ngondo ko sala may kantala na kapingan ki. Iho nga kumbala ko tiyad Koy lo ako Pinsin sibo ni kantalan. Patunguhon, pasambali Uludan nagiit. Kantalan pinisinsib ki. Sa ibahan nagikagod. Sa ibahan nagikagod. Manuntog. Uba. Ada patan. Harakat pakaraja lambaga dah iti. Ada patan lagi. Paingkurah ya nga. Tumandud na po hukum gata ikasariri nga kada pagadi susuay haro dengan sala may watu haro no hit ngon ralate pasir kon nagadi ko gata iri secara logik lagi paingkurah ya po mumunsay da kodi sa lagi gata ngon na po di sala may suay ka gata nakangami hukum paintangkid no isuang hukum kinarahingan selagi hukum ba kinarahingan yang penting tanudan dati hukum pakasariri hukum 10 magisa 10 piyahot pangungulod dati ay manguro hukum pakasari nga ngano na po ing kurangay ing kurian iduan nutiso si tanga pia iduan no akan na hukum jadi paingkurah pia la hukum ba kinarahingan selagi dat hukum ada ti kurangan ada ti ngayon tambah ay hukum iri selagi paingkurah pia pangangaping no yang penting ga inapahit paralatan no nga gata kada nangaralate pasir kada ngaralate bosi kada ngaralate watu yang penting gata tok manudok na dit bain kukurahat pamumutong ki kantalan bain kurat pamonsay dako hari ganda si karap tarik idi ki mamagaur na relatan na pasukai gata susu ngonon day si karap koko daw pa susu ngonon daw pintahilay lopoton si karap tarik isuang edit kantalan ki sala kare ngono wala di intay ko yo nga edit ano dadi katunod ilan na pag si karap ilo nga harahi gatang daw sendiri ki kantalan suway gatang si karap suway nga ngono po hinga kantalan nga gata pabunda kasari si karap tarik hindi ba irine prinsip daw lo ba hukum daw isuang kemananod to kad hukum kinarahingan boros kinarahingan nga kada na pondo liho prinsip daw iya di na ba hukum iya di na magisa 10 pia pangungulod nati yang penting hukum kinarahingan irita penting itu natay yoho ngaran ko na po nga libit gutut nga ngaran to ko na po dilad orang puti ngaran nagimulahi nga magulo nga paingkura pia magulo ngaran ni mulahing yoho ikasari iri gutut elda gutut tok mamisungo na di tato diti mamarait ngaran mulahing ki elda gutut kanga yoho iya de misamputul ya nga yoho ikasari jadi ila hukum kinarahingan aku mana manudok min samputul pangungulod nga sekira ya min samputul pangungulod dati hukum ikasari kinarahingan kapingan
Pengkuro pia pemunsay dati, yang penting kegata suang. Kada ada susuai suang. Gitu. Jadi, inapondohit panananud nati. Magi susuai pia pangungulod. Nga yang penting ketanudan nati. Ay, matigambil ako mo yan dat. Oke. Hukum pertama hari Isnin. Hukum kedua hari Selasa. Hukum ketiga hari Rabu. Kan kaya di pananod dati. Sira na patanudan dati. Ransum na pula. Okay? Nga, pastikan yang penting hukum kinorohingan. Ina madi pamalapis sa kapal. Daa di kapal gi. Idit pananay ba alasan no madi ta kapal. Oke. 6:15. Aya, anaru fodadi hat kasiwatan dati nga siyaw tu pahitian kuno iho nga papasadia ako dilatanak ko may sikul atuman ako iyo kayo nga patilang busit timburuan na kayo haro dadi la talu pa ayat nga ay di ori katan gara-gara mo na talambaga gi intay ta ko da suwab budaya. Oke, yung bulayan ta kung datakuri. Ina po ditino oretan dati pimbiga dan dawatog gisam apatay. Ang mimang iri na hukum dilaid sa kira na pod ara ta perbuatan no hukuman na po nga pimbiga dan dawatog gisam apatay. Sedangkan hari Sabat piagi hari hukum dia lo det lumanggar ka na pod hari Sabat pimbiga dan dawatog gisam apatay. Tok pengkuro na dit iya dihot undang-undang tumanu da boros kinorengan da bayno nakuro tu iya di nakuro tu adi iya di dendo hari nang ku di detok sumimban di kinorohingan ka mantada lisih de kinorohingan pengkuro pia perbuatan da tulun milay siya memusing ketika ada tidik gumuli mantada lisi disio sumimban pia kinorohingan nga yang penting ke isi sumimban kon ke yati menimban kalau begitu Tuhan itu berubah kah nga bagi dia secara pribadi sumimban pia sio aku ya kukuaan tu isio nga kada no diati amay panimban kay katakan dat ina po idilaid ki hukuman na pod lumanggar at hukum Sabat contohnya hukuman na pod lumanggar hari Sabat pimbiga dan watud gisam apatay korikot ta gisam timpo dati dondo na simbanan di hukuman di iswang na po kitab ki okon ko insanan na po nga tanudan dati nakuroh tu angay tanudon inapoit hukum musa nga agumuit kamuyan takod sudah diganapi termasuk ila korban nga inapodi masalah ay so di kitab perjanjian marud oke ila na pa hukuman dihumban batu sampai mati nga ditiadakan ay so gaytid di mo iri di masalah to kulod tuk nakuro dito atopot katud ay sa tiyadi ka hari tiyadi ki oke nga mantado lisi kinorohingan ila na po hukuman miagal di zaman Musa kumandatid hukum Musa nga numan ngay kagumuan na po nga ay so datimpud dondo kay contohnya sekira na po haro hilot dihukum humban batu sampai mati di lumanggar hari Sabat katanud katanud nga ita kan napakantal hari Sabat ki iya di na hukuman isay di tamo da si patayon kalanggar pa hari Sabat nga patayon nga haro na pa'y hukuman ti di kamundatid orangit kinorohingan ka orangit pisyo nga tujuan pa siya nga manalamat dati dilahid nga mantadet kasonongan da kinorohingan ay sa ilo hukuman
haro himakasari nga ina pa'y hukuman nga numantun dawo. Kano pa tumanod din na boros kinarahingan, hukuman to ko'y tapoy naraka. Kamano pa nga ay sinumimban rin nga ila na pa hukuman daw nga manindad insan-insan na kago ka. Jadi puri mo nun tako na bay no, I will go to ko. Ila na po at boros kinarahingan, tanudan dati ka na po, tanudan to ko no. Ano po mati, hukuman to ko, hukuman mati. Sayra, kayo na po magunan. Kumano po nga ay, nakasimba nila hukuman kinarahingan. Hanya, ko'y season na sumunok eh. Lumanggar ko hari Sabat, antakan na padilaid, dihukum humban batu sampai mati. Lumanggar to kad hari Sabat to dondo, amoy nakasimba ni hukuman. Nga, di pendalanon do dondo. Insan-insan to katutudan do kagug eh. Jadi ay nakasimba ni tok nakasimban di kinarahingan ay nakasimban kinarahingan. Hukuman tidak pernah berubah. Nga, inay tempo pelaksanaan daw sa ngira. Jadi, tampurasian kuliah ko bay no. Lumanggar ta ka na pulat hukum-hukum ba kinarahingan, boras kinarahingan, hukuman mati menanti Anda. Hukuman mati haro duo. Imatin secara fisikal, sumonu tutudan to ko mati tong Pinay. Jadi, kanaw no I will go to ko. Tanudo to ko nolot boros-boros kinarahingan. To ko no patumanud hukuman to ko. Hukuman mati. Okay. Nga, harohit kon ko panginggaritan. Tanudon to ko no pulot boros kinarahingan. Hukuman to ko it osanong. Kapos yun na po yung ngampus, sorga, ang pamagunan dawago. Jadi, hingga di pilihan dati, hukuman na matay, hukuman na po yung pasi. Puji Tuhan, to pilihan na po dati. Ihati na po nga, katori mo di kapos yun na po yung ngampus. Jadi, I will go nga ito ko. Santab na po la hukum kinarahingan, tanudan dati, magisaw samputul, pialo, iyang penting tanudan. Takopia kapal hingga kedudukan nila hukum 10 contohnya. Tanudan ni dati. Kada na di ngayon inkuryay. Kada da ngayon tambaay. Miya gali di kopingan. Kada nongon ralatay susuay. Ralatan no biya nga. Yang penting gata. Andi, asa nang kopya panudukan to di. Paling upatosan nong. Kada nongon ralatay. O tinagas sa pod isusugata umano siya kopingan. Okay. Pahilon ta kanati pelajaran na bay no. Aniba di timpo dati nga konsiko tu harakasari kasiwatan dati. Tadaw da suwab kada to ko kasusa tu haro pa kasiwatan dati mo di kid kasuwabon. Suwab na po nga karay to ka budaya. Okay. Mangusig dila tasut tagayo. Kanaw miyang pay ta kapakago di Tampinay konsikahan. Sumambayang ta kan nakago dat kalimpupusan da kay sisan dati. Nakaswaban na bay na. Ade mau nih. Kay konsikahan dat kinapigisi san dati di kasuabon na bay na hom. Mati di manguni hilat tunian takalo. Nga misi sa ta kana pod iswang nat samayang. Kano sumayang.
Kinarahingan iso ang kerja sorga kung sikaw da kinampayan dahay di kasuaban na bayno o makiano yahay halipiad o gumukulam mo pandahay nga may na yahay ahako gisambot nuno pa'y boras-boras no nga manahak dahay dat kakuatan o semangat nogi pananudan dahay gisambot ihay na pohom napili no sebagai tulun-tulun dit o bingumboyo o apantang yahay lat boras-boras no. Miyampay dahil iswang tindalanan ng kaposyon nagi karajaon dahil ditadado bay no gisambot hingga no pongan dahay nga ayahay katangkid man tadidit pananudan dahay kumadia ampunan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus amen. Kay kung sikaw do kinapagyampayan dati dit kasawa no bay no halipiad nakalanot-lanot at timpu nga pagapilan dati suwab na po, suwab to kapag pukul 3 120 minit. Hinako po.